Tempesta in nuova categoria veterani qua A, sono di io di Franca, di Slovenia. Per veterani dell'A siamo presenti Marko i Valentina iz Hrvatske Zalačine.
U sljedećem klubu zamolit ćemo da se pripremi. Starija mladež B, 3 na 3 listopada, te snima bez startnih brojeva. Odrasli B, odrasli A, odrasli I. A za vas preslišeni. Na presečku zajedno, možemo mladež B, treba startnih brojeva veterani 2 i veterani 3A. A na kraju ide Alessandro Olevato i Vicente. Igor Tenić, taka Leszek Tenić, Szmot Koruszko roli, Mario Słowenija. Šećak, hvala što ste bili s nama, kao i svake godine. Zelo nam je dobro to kod nas, ne? Na prva leta. I mi kad dođemo kod vas, nismo svi prva leta. A onda smo bili veterani 2, odnosno 3A. Samo smo bili Marinko, Valentina, Patoša, Športov, Prezdruga, Baračnik i Zaračnik. Hvala Valentina i Marinko, što ste bili s nama. I za kraj, molim da izađu stanje.